म्हाका हांगाच वचपाची गरज ना रे म्हाका ते तेंच्यांनी सांगूंक जाय न्हू ते काँग्रेसीचे पॅकेज म्हणटात ते ना 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 काय पॅकेज म्हाका सी फॉर मी I must have freedom to take up issues. I am not bothered. I also told you, I am not interested in a ticket. I am out of electoral politics. Finish the matter of. I made this very clear. I have not betrayed people. Yes, I have jumped on issues. These people have betrayed the people after promising. What are they talking? Dilip Prabhu Desayan एक letter धाडले की we have taken action. We are going to send show cause notice and accordingly म्हाका show cause notice ते रातीक मेवली. Go forward party आयज जी गोवा सरकारान आहा ती कित्याक लागून आहा ते पॅकेजीक लागून आहात हांव चॅलेंज मारता तेंच्यांनी एक इशू दाखोवचो गोंयकारांक लागून घेतला म्हणून फक्त लुटपाचें आनी आप आपली बॉस भरपाची आनी पॅकेजां वाटपाची दीस इज नो मोर अबाउट गोंयकारपण नाव दीस इज अबाउट एन ऑफिसर हू इज एन अपरायट ऑफिसर स्टँडींग टू प्रोटेक्ट द लायफ्स ऑफ गोवन्स आतां तुवें म्हणटा ते पेपरार घातले आमचे डिसरेप्युटेड हाडले पार्टीक नांव अरे पार्टीक नांव उरलां कित्याक लागून तुमी गेलेले गोंयकारपण करपाक म्हणून फकत गोंयकारपणाचो स्लोगन करून लोकांक फोटोंक भोंवतात आय हॅव गॉन टू डिफरंट पार्टीज आय वॉज नॉट इलेक्टेड आय नॉट प्रॉमिस्ड पीपल एंड वेंट समवेअर एल्स इफ आय वेंट एनीवेअर एल्स आय वेंट टू फायट फॉर एन इश्यू नॉट लायक दीस पीपल हू सोल्ड द पार्टी ऑन द डे वन an upright officer is being mentally tortured you are not even bothered about it for justice for an upright officer is anti-party activities I will continue to fight आणि इतून कळटा की इंचे प्रिंसिपल्स जी आसा ऑफ द पार्टी नॉट गोंयकारपण अरे फोटींग पण हे हांव सांगना लोक बोब मारता I have tendered my resignation from primary membership with immediate effect from today. I will not surrender to the principles of footing porn. I will fight out for Goenkar porn wherever I go. I am repeating, I will not surrender to this type of principles. I may jump, but I will not betray. They have betrayed the people of